Unong yalam bakri du kan North Korea ulap tha ya kisipai baken long ki balapan kre na penta katma menin kasngi ki lat patai khubor jongkari North Korea kilayathu ba une unong sansar badan bor jongkan North Korea ulap tha ya kisipai jong u baken pen kre pura ya kakam kapakong santam ha katma katnat patai khubor kayon hap jongkari North Korea kelasot ya kajing thwa jongka Korean Central News Agency balap pelong ya kajing kilan metlang jongki kam bakarpang kaba pen I ya kajing siat namding daki kun huntang subune kabalap pelong dang sian kisipai khma jongi kilapen keladur kimte su kinong mikma tang hai katu kat ne kiliang hak perthei rai ki kan thup ya ki kam ki bakong san napenta jongki badban pen kre pura ya katma kate kakam kapakong santam laong une unong yalam badan bor jongkari North Korea Kim ulaong ru bagi jinghi kaitma pin arab ban pen kala ya kakan hun sipai barok kawai saka kerdan ilai ukim ui kumba ula penmi ya kajingmut jong kakan hun persya ya kajing sinsar sima ya kajing pa sipai jong kan North Korea sia Rusia ban kersan tma ya ka Rusia persya ya ka Ukraine kidur ki balapen I da kilat patai khubor jong kan North Korea ki pen I ya ki sipai jong kan North Korea ki bapong ya ki jan sipai ki batang penyat ya ki drone katnat sentiat jongka South Korea kamen chua kila ong baki la lap ya ki dak sien baki sipai jongka North Korea ki badon Rusia ki dang hikai ya ki kam bat ki but rekam jong ki drone na penta kari Rusia ha upenai baladap kan North Korea kalakam hakasin kapanikong bakala pha ya ki sipai jongki sakari Rusia banyakun persya ya ki sipai jongkari Ukraine haka jingle jengo ya ka embassy jongka Rusia hapo kanong ba pongyang kan North Korea hakatayo baladap ukem ulaong baka jingya sim benta jongka North Korea hakatma kalong kabadon nungrim hakapa ulakhot ya kane ka jing pron kam ya ka hok long trai hapo ka jingya tekular banyada markel yang batkari Rusia